Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka United Nyautrep Movement ha ka sipautrek uyayong arjar penrio kala ajing kersan ya ka jingdawa jong ka Green Tech Foundation Meghalaya ya ka sorkar jelaban pendamno ya ka soskular balai soi da ka tenan jengok kai perthai bat ka company banshna ya ka Taj Hotel and Spa ha pung umnyam bat ya ka jingtai ha ka Dolen nong lompong deng ha pung umnyam ha ka jingkran bat unong lum khubor u president ka seng uba Charlie J Rani ulong ba lada ka sorkar kampendamno ya ka soskular ka seng kampansi ban mi madan ban penpau ya ka jing persya ya ka jing temu ka sorkar nakaliang ka kenhun ini muka seng iwakwe naka United Nyautrep Movement kasi si ringkat ki member ni so naik beli ki lawan lang ban ya ini di kai jung temu ko jungi kalong ba bangiwan hani ka janmit jangan ka sni kalong ba adin ka jungi ya ka jung song syatkan jangan ni samla ki khun jong ka Pri Nyautrep namanta kai ka ba ka sarkar ka mudle jubor justi mong le don bor ya ka ka jung angnut ka jung dawa jung ni samla di nilai ho kini channel nadu kini sini beladap keladon ka jung temu ban shna ya kata ka project kata hatu island mo kata ka namata kata ka tourism namata ki kinongwan jung kai partai ni nakaliang kaseng baros kutu bang impat budin impat atip di imnut ban kren halor jung kutu di ndai hadir mengilai nakaliang jung ni ka Green Tech Foundation kabalami syakman ban persya kutu halor ki bubun kinong rim mo anang nilai syong bat ki la ya kedan mentale nilai snowshoe iki bubun ba ketu nakaliang ka Green Tech blay ba sa persya ikini TV kabadikong kalong ba kajungan bu ya kajung plan kajung ka sarkar ban bu ya kanika ya kata ka resort mo ti po ayu po island nanti ka hatu po dolong kalong kawai sywa kabadikong tamdu kapalapun khen sywa ka anjong ka MECL mo amara larang ipay kmat kaliang ka MECL nadu ki sistem ki bamon sywa ai labun wat kini ki resort nani ki homestay ki beran harut yang bawa ki syapen sange im syak wat tamasna wat naka 6 meter hadu tai ngasku hadu 1 meter yes ladangan bakla naka najnga jong kawa man sajan jong kawa ti sindai balong long happening sendon jong ka island ilap penken sywa kata ka jing rai jong ka MCL maka katu kawa kani kawa umyam la pelang ini umyam ka debitik nama taman air boarding pemi boarding ya ka rikti jantia ni borok kowe inrei dakaba bansna si kita kamot kalaman penjabo susu ya wa bahkan blockage kita kali pengilai keren cengai begini ki samla na Green Tech Foundation ni yang bala dakan wan katali kamot ki jaklia ki sami bansa pan thut si ala boarding na chai kita kali poin kemani ko di poin ngebar kalong ba hi kung jingong jong ai hakana news media nagdi kisi larang bakala di menen na sisngi ba ni ba usiam uang ba ka wat sa elam bakla uang ipay ba namar ba kala banday ka namar katu kare tang kita puri bakin le kumale kini ki bawan ki festival ki pero andre hadian mengilai syong ya keren bakini ki Green Tech yang baka MOU ka bakle sign jong kata company bat ka tourism department kalong haduan rupo snam to kay jumur ba pinong temporary ban rupo snam kata kali way ba pensalingo ini di kum nakaliang kaseng hingi lu ngiwan hangi hadam nilai asmo ba nilai pat nilai ki jong pat nila mak bang nilai kendu ya kini ki samla matar sini nismo bangin ay kajing persya di nakaliang kajungi kat ba on pat pen batch wa dak way kila dak way pat kila di sakaway ka kubur ka ba kam syah sarkar kalong ba lara ka sarkar ka kwa ban stay kita ki mo kita ki jing lekmen lani kita ki kat kebagiwan kita masalah ni kat badan kita ki lani kini ki ban mantai kini ki jing teh hang dia po damang ti beli kam pej pai kmat no shwa kini ki babun pai ba jungi ki baklam kam jam menta ai di kilat kinti ki begini seng kam seng jam nak no di ki kum stay hoi di ai ling bagi MIDC dan ling bagi tourism department di ai ki tamba pa pinong pindi kitang ibarit ay lang iki kalat kanti bikin bu bikin di kanyat ko moy kanjin nalaya ko moy
dan dai bafin berken namar lalangi keren skairu wat na kaliang ka national green tribunal lu na try kila ya ka anyo ka national green tribunal pi di kham ha kaju kapor kini kiba padi ka orchid ang tay pangilayas mo nganang keren ya katangin nakdon po ka jingi penbek jungi bangin na kaliang ka sisi bangin sa mi padi ka orchid lu padi ka orchid dam bangi bangis mo bigla advertise sa Shkoi company di kaya katulong in habit mi iwat ni pet la kalong ka ibit na manay di naman hang ni ba hakajingle yung ni sarkar kala ilong siya palat iki perfect along masyunan kambet ya lesing kumang siyong no kalabandon kanu ka self interest ka jong no ya kani ka kam kita gidi ginong rim kiba ngiru na kalang kasing matangi wan ni ban akiti kaman ketika yang ini samla bat hakajo ka poru ba ngin persya ngin nangyay persya ya kani hadu baw nakalang sarkar kan hapat kami banyak bah dah kababit bubiang man syule daw fly kanu namar ladang ipai hak borok kimenta kalabon sang kata kajing pollute ya kala air kajungi dakaba nginong barok haj tourism baros katu kiwan ni po Shillong ki om bakadi kaskadan nabis ndai mentala ladang ipai borok kiliang labon sang kajing dakhlia di menta kanu ladang tu ka island dalakin lek pinlati lakam kanu kinlek kinwan kibri benar pilai ini katam manong ida kabasya imeji na kapor adu ladu dondu kapor bing lapoi ban complain kini kibriu kinong wei bawan sebar kim jutup ya kaburam ka akor bakin pelang ikinjut aki jaka ki bathap ki plastik ki babret pathar ngak beling poi keren sakata kalong pa kan na lapoi lihang tu pitrai la dakal kata ka jingete sa sekolah ban rupo snem la ngin phai ka umyam ka wa umyam ngatrai hapo lai pos snem ka wa umyam kala along stang ka jaka pelang jaklia ling ba ka jingon bret pathar jongki tu kinong wan jong kai hang tu kita ki nyut kini ala ni plastik kini kat bagi dei mas mo ban ai kublai kadai igini samla giblami syakman menta manyada ya kami mariang bai jengi kumangiong khando siap kami mariang kadai ka pliang ja ba kumjuru kadai ka jaka ka ba nginang yo penek pensa menta ka ritu menta ka chat bendu em jengi den rei lada ngidu sekini kibabun dia kebumut kecap itu jungi lesai kan sesuja dia ngada aku boleh sikat dia ikini kisamla ngini ai ketika dia ngipi am lada kalong kanu komentaru ngini don dekat pi bat lada kadon kanu kejingjai kini ki samla kata ko khobor sarkar basai lada kadon kanu kejingja lesi kabasungsi ya kini samla ba sarkar kamla man le ino mentala man revoke ya tu ka jingi te sa sekolah company di ngina kalian kaseng ngin sami madan bat hakata kapor kan sadun ka kata ka law and order solution ba sarkaru kan haban ke bakli hi kita ki namar kani kala de ka im kayap jang ini samla ki badan basyang syat kan mata tai di kubur bakli ba syai sarkar